Spoštovani, lepo vas pozdravljam na 10. srečanju najvidnejših na svojem področju mednarodnih ključnih in vodilnih osebnosti v okviru projekta 12 v okviru Evropske prestolnice kulture. Danes nam je posebno čast, da lahko gostimo Gorana Stefanovskega, ki je ugledni profesor, vodilni in najboljši dramatik iz območja nekdanje Jugoslavije. Je avtor več kot 20 dram, njegove drame so prevedene v skoraj 20 jezikov in uprizarjene na mnogih velikih svetovnih odrih. Poleg dram je Stefanovski napisal tudi številne filmske scenarije, televizijske nadaljevanke, eseje in znanstvena dela. Njegove najbolj znane drame so Jane Zadrogas, Črna luknja, Sarajevo, Divje meso, Hotel Evropa, Tetovirane duše, Hi-Fi, Bakanalije, Let na mestu in Odisej, izmed katerih smo na slovenskih odrih že videli slednje 4. Leta 2007 je prejel prestižno nagrado Velenica. Na Akademiji za gledališko umetnost v Skopju je odprl oddelek za scenaristiko in bil do leta 1998 tam tudi redni profesor. Od leta 1998 do 2000 je bil gostujoči profesor na dramatistika institut v Štokholmu, od leta 2003 pa predava na Canterbury Christ Church University v Veliki Britaniji. Je član mednarodnega PEN-a in Evropskega kulturnega parlamenta. Leta 2004 je postal član Akademije znanosti in umetnosti Republike Makedonije. V nadaljevanju bomo pogovor vodili v srbohrvaščini. Puno vas pozdravljam ovdje u Mariboru u okviru Europske prestolnice kulture. Ja bih počeo na početku. Vi ste naime već od početka snažno povezani sa teatrom. Kakav utjecaj je imalo na vas to da ste se rodili u kazalištu Poderica? Vaša mama je bila glumica, tata redatelj. Kakve su vam karte položili u roditelju u Zivku? Ja bih prvo, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, hteo da vas pozdravim, da vam zahvalim što ste došli danas. Hteo bih da zahvalim vama što ste me pozvali da dođem. I što se toga tiče, osjećam se vrlo komforno i udobno. Moram govoriti strani jezik. Mogao bih govoriti naravno na svom maternjem makedonskom. Mogao bih govoriti na engleskom, ali naći ćemo se negdje na sredini, na srpsko-hrvatskom. Dakle, što se toga tiče, osjećam se izuzetno prijatno. Tamo gdje se ne osjećam sasvim prijatno, to je u tome što moram govoriti, a ne pisati. Ja se osjećam vrlo dobro kada mjesecima pokušavam da smislim odgovor na neka pitanja, da artikuliram stavove po problemu o kojima pišem komad. Pišući komad Odiseja, recimo, ili pišući Bakanalije, morao sam mjesecima balansirati razne stavove u odnosu na materijal. A kad dođe do direktnog govora, kao što je ovaj sada, ili kad dođe do direktnog govora kao onaj koji sam imao u 2 traumatična sata između 10 i 12, kad sam imao 2 živa intervjua, onda moraš da razgovaraš sa novinarima koji hoće precizne, kratke iskaze sa da ili ne uglavnom. I to je nešto koje me dosta nervira. Da se vratim na vaše pitanje. Ja sam zaista, kad me pitaju odakle si, ja vrlo često kažem pa ja sam iz pozorišta. Jer moja mama je bila glumica, moj tata je bio reditelj i ja sam mamu video kako je ubijaju na sceni kad sam imao 4 ili 5 godina. Igrala je u nekoj melodrami, neki Turčin je izvadio pištolj i pucao je u moju mamu. I ona je pala mrtva i zavesa se spustila i onda je bio aplauz u publici. I ja se ne sjećam šta se meni tada desilo, ali pretpostavljam da se desila nekakva trauma. Moja mama je došla posle predstave da mi kaže da je još živa, tu sam, dakle, međutim ja joj nisam verovao više. Ja je nisam verovao ni kada je stvarno umrla posle puno godina, međutim, sjećam se da je tada počela moja fascinacija šta je živo, a šta je mrtvo, šta je iza scene, šta je na sceni, šta su kulisa,
a šta su stvarni događaji. Tako da, naravno da je bilo vrlo lako i elegantno početi se baviti time i raspetljavati te uzlove i te komplikacije. Moj tata je bio reditelj i kad sam imao 5-6 godina, on je došao u Sloveniju i režirao je u Ptuju, u Ptujskom gledališću, da ja nikad nisam bio, jedan komad moderni, tada sasvim sveži, novi komad makedonskog dramatika Koleta Čašula, i vratio se sa igračkama iz Slovenije. Ja sam ga čekao kao ozeblo sunce. I pričao mi je o Pohoriju i moj brat, Vlatko Stefanovski, pred 3 dana kad smo razgovarali telefonom, pa sam mu rekao da dolazim u Maribor, rekao mi je moraš ići da vidiš Ptuj i da vidiš to pozorište. I kako smo jutros ti i ja već razgovarali, imamo i planove da to uradimo. Ja sam sinoć krenuo jučer sam krenuo iz Londona i kasnili smo u polasku 1 sat i onda sam promašio moj let za Graz, gdje me je moj prijatelj čekao da me preuzme. I odjednom sam se našao van mojih planiranih putovanja. Našao sam se u jednom malom hotelu negdje oko u blizini Minhenskog aerodroma. Ja sam se odjednom vratio u jedno stanje duha koje sam imao pre 10 godina, kada su bili ratovi na ovim teritorijama, pre 20 godina. Ja sam, moja žena koja je 18 godina živjela sa mnom, ona je Engleskinja u Skoplju, ona je rešila da se vrati svojoj staroj otadžbini u Engleskoj. Ja sam ostao da radim na Fakultetu dramskih umetnosti u Skoplju. Ja sam 6 godina putovao iznad jugoslovenskih ratišta tadašnjih i jedna od retkih kompanija koja je uopšte letela je bila Adria Airways. I oni su strašno skupe cene naplaćivali. Ja sam užasne cene plaćao da bih mogao putovati i uvek je bilo sa presedanjima. Uvek smo presedali u Ljubljani i uvek su me bacali u nekakvo prenoćište pored Ljubljanskog aerodroma. Dakle, moram sutra, da čekam do sutra da idem dalje na put. Znate, kad vas bace u hotel, vrlo je teško znati ko si u hotelu. Gledaš se u ogledalu, kažeš, šta ja ovdje radim tačno? Na potpuno isti način sam zbunjen kada odem u prodavnicu odeće i uđem u te one male kabinice, loše osvetljenje i pogledam se i kažem, ma Gorane, šta ti radiš? Kakvu ćeš ti košulju da kupiš? Jel ti uopšte znaš šta tebi odgovara? Zašto si uopšte došao ovdje? To su vrlo neugodne situacije. I baveći se ovim neugodnim situacijama, pred 10 godina napisao sam jednu seriju kratkih scena koji se dešavaju u hotelu, jedan materijal koji se zove Hotel Europa. Recite mi, kad smo počeli sa tim putovanjem, 90. godina stalno ste na putu, rekli ste, puno godina ste putovali iz Skopja u London i stovali u Ljubljani. Gdje živite u biti između Canterburya i Skopja i gdje? Pa znate šta, rešio sam nekako da živim između svetova. Kad dođu moji prijatelji iz Makedonije tamo gdje se nalazim, kad dođe moj brat recimo u Canterbury, oni mi kažu da ja u stvari živim tamo. Jer ja pišem moj komad na kompjuteru, idem na posao, uopšte ne primećujem svakodnevicu tog sveta. Vrlo često, naravno, idem kući u Skoplje, tako da provodim recimo 3 mjeseci u godini u Makedoniji, tako da ne osjećam neki posebni diskontinuitet, posebno u vreme digitalnih Skype-ova. To je sve nešto koje je vrlo lako prevodivo. Međutim, ljude zanima pa kako je tamo, pa kako izgleda biti u više svetova. Međutim, ja mislim da ljudi koji se bave pozorištem su po defaultu u više svetova. Moji prijatelji, ima ih ovdje, moji dragi, sjajni prijatelji, glumci koji igraju u večerašnjoj predstavi Odiseja, oni se bacaju iz jednog sveta u drugi sumanuto. Ja bar ostanem u nekom svetu 2 godine dok pišem komad. Oni posle premijere već idu u drugi svet, što je meni nepodnošljivo teško.
Aco Popovski reditelj, oni samo iščeznu iz jedne predstave i odu i počnu probe. To su putovanja, dragi moji. Nije putovanje sedeti i pisati komad 2 godine. Pa, mislim, ti buljiš u komad. To je tvoj svet, mislim. Tako da... Ali baš u drami, u Odiseju je jedna velika dom, ona prva pjesma gdje je onda sada dom gdje pišete u... Ja sam puno godina sakupljao uzrečice o tome šta je dom. Neki od tih uzrečica su vaskrsli u komadu. Neki ljudi kažu da je dom tamo gdje okačiš šešir. Dakle, to ti je američki bluzerski odnos. Nije važno gdje je dom. Moj brat, recimo, on je na putovanju već 25 godina. On živi u hotelima, on ne zna kako da spava u svojoj kući u Skoplju. I pitati i njega o domu, ja mislim da je tamo gdje okači gitaru, tamo gdje priključi gitaru, tamo mu je kuća. To sam ubeđen. Tako da, pitanje doma je naravno vrlo uzbudljivo i zabavno jedno pitanje. Neki kažu da je dom tamo gdje boli. Mene zaista daleko više bole vesti iz Makedonije, jer ja gledam vesti na Telma televiziji, uključim uveče internet i gledam makedonske vesti. Dakle, mene te vesti bole i te vesti zanimaju. Ja 20 godina se muvam oko Engleske, ja uopće ne razumijem što se dešava u Severnoj Irskoj, recimo. Ne znam, ne pratim te vesti. Tako da, na toj liniji dom vam je tamo gdje su vam vesti. Tamo gdje vas dira, tamo gdje vas vole i tamo gdje vas mrze. Jer znate, ja kad pišem za moju makedonsku publiku i za moju balkansku, ako hoćete, publiku, ja tačno znam, mislim da znam bar, gdje mi je meta i mogu da kalibriram cilj. Ja Engleze ne poznajem, niti se previše zanimam za njih. Ja imam za njih otprilike neki interes, ali to nije niti strast, niti mržnja. A ne možete pisati ako nemate strast ili mržnju. Treba vam takva isključiva pozicija, jedan pogon koji je pun energije. A mislite da se uz posljednjih nekoliko godina, 100 godina i nešto, ako govorimo da je dom tamo gdje su vijesti, da se nešto promijenilo, da je bilo drugčije prije, stoji da će biti u budućnosti drugčije? Znate šta, moja žena, pomenuo sam je na početku, koja je Engleskinja, ona je posle 18 godina življenja u Skoplju i u Makedoniji otišla u Englesku. Ono što se njoj desilo, dakle ona se vratila da bi izbjegla naše ratove, ona se vratila u nešto koje je mislila da je stabilnost starog sveta. Engleska tradicija, trava, ništa se ne menja i tako dalje. Međutim, istorija je napravila olupinu i od nje. Zašto? Zato što je Engleskom u 18 godina njenog odsustva proharala Margaret Thatcher. Kao Huni i varvari. I od engleske patrišine je vrlo malo toga ostalo. Moja supruga još ne može da se oporavi o tome šta se desilo u njenoj državi zbog politike i zbog projekta socijalno-istorijskog Margaret Thatcher. Dakle, čini mi se da nekako je ljudska priča svih nas Odiseja. Ako hoćete, možete nekako, to je opšta metafora za ljudsko putovanje. Uvek smo svi nekako mladi i uvek smo svi, kad imamo 12-13 godina, nama bukne pubertet i udari nas ljubav i udari nas strast i počnu hormoni da rade i odjednom osjetiš da te nešto hoće. A to što te hoće, to je život sam. I ti misliš, ma kako je mene sad ovaj život odabrao, baš mene da ganja i mene da tera. I onda naravno odeš na matursko veče, imaš 18 godina, svi koji su mlađi od tebe su bez veze mladi, svi koji su stariji od tebe su bez veze stari, samo si ti na vršku sveta. I onda sljedeće godine shvatiš da su neki drugi 18-godišnjaci i da ti više nisi na tom istom vršku i da polako kliziš u neka putovanja i onda kažeš, ma ja bih volio da se nekako vratim. Gdje da se vratiš? Pa tamo gdje nam je bila ta maturska, recimo, ima ljudi kojima je i taka mladost. Žal za mladost, to je jedna velika
i taka. I čini mi se da je ta slovenačka posvećenost fenomenu hrepenenja, žalba, desire, želja za nečim koje možda nikad nismo imali, ali smo mislili da nam nekako, da nam pripada. Mislili smo da nam je nešto obećano i sada nekako nije ispunjeno do kraja. Pa smo nekako ljuti na to. Idemo dalje. Da, evo, sad bi se ja vratio na baš rat u Jugoslaviji. Već u Jugoslaviji ste napisali nekoliko važnih drama, ostale ste pisali u Engleskoj. Koje su po vašem mišljenju bitne razlike između života i stvaranja u Makedoniji i u komunističkoj Jugoslaviji sada? Pa ja sam imao i sreću i nesreću da sam počeo pisati neke projekte koje su išle na putovanja kroz Europu. Dakle, nisam pisao u Engleskoj, nego sam pisao u Švedskoj za ljude koji su dolazili sa raznih strana. Napravili smo, ta Hotel Europa, recimo, je rađen od 35 glumaca i 9 reditelja, koji su svi na svojim jezicima govorili, koji su se svi bavili svojim pristupom materijalu koji sam ja bio napisao. Tako da nisam pisao baš za englesku publiku. Međutim, kad kažete da ste pisac u Engleskoj, znate šta, Engleska je vrlo zanimljiva po pitanju intelektualnog. Ako kažete da ste intelektualac u Francuskoj, to je uhaha, to je odmah zanimljivo. Kad kažete da ste intelektualac u Engleskoj, to ne smijete priznati. To je kao da ste grbav, kao da ste gubavac. To se ne govori u dobrom društvu, jer radi protiv vas. Tamo je reč intelektualac pogrdna reč. Tako da, moj sin jadnik, kad smo se obreli u Engleskoj, pitali su ih u školi šta rade vaši roditelji. I on je navikao iz Skoplja da kaže, tatko mi je pisatelj, moj tata je pisac, i rekao je da je njegov tata pisac. Svi su počeli da se smeju u razredu. Kad sam naivan bio na početku, razgovarao sam sa nekim komšijama da pišem, za njih je pisanje, samo pisanje kriminalističkih romana koje će ti zgrnuti prvih $1.000.000. Međutim, čini mi se da pripadam vrlo zanemarljivoj jednoj kategoriji i vrlo staromodnoj kategoriji. Mene pisanje raduje iz sasvim nekih drugih razloga i moja fascinacija je sa različitim materijalima i različitim strukturama i nekako ubeđen da bih to radio i bez tih prvih $1.000.000. Dobro. Ne, to me baš zanimalo. Da li su neke razlike pisanja u bivšoj Jugoslaviji, u komunističkoj, mislim da, ili u otvorenom društvu gdje vlada kapital? Pa razlike se u tome da smo, to su već klišeji i stereotipi, ali čini mi se da je ono što su ta zatvorena društva takozvana radila, oni su organizirali u pozorištima, kako se to kaže, kontrolirane eksplozije. Dakle, evo vam pozorište, napravite tamo nekakvu kontroliranu eksploziju, bavite se nekim zajebanim stvarima, mi ćemo to pratiti, davat ćemo vam novac za to, samo da se to ne širi po ulicama. I baveći se tim stvarima, mislili smo da se bavimo vrlo značajnim stvarima. Međutim, ispada da kad vas bace na tržište i kažu vam, znate šta, producent, bilo koji producent ima istu moć kao partijski kulturni komesar. On samo kaže, ja ovo ne mogu prodati. I to je gotovo. Tako da, međutim, dugo godina živim između ta dva polariteta, nečega što se nazivalo socijalističkim realizmom i nečega što se naziva kapitalističkim realizmom. Ima jedna knjiga koja se zove Capitalist Realism. Vrlo su slične te kategorije. Ima jedna pesma, kratka od 4 stiha, Bertolt Brecht, a pesma glasi ovako: nove antene prenose stare laži, a istina se širi od uva na uvo. Dakle, sve nove antene koje ima, ja imam
150 digitalnih kanala na televiziji. Sve je oko mene puno informacija. Ja informacije imam za 100 života. Ono što ja nemam dovoljno je saznanje. Meni treba neko da mi to saznanje, da mi informaciju prevede u saznanje. To su tradicionalno radili ljudi u selima. Uvek bude neki stariji gospodin koji sedi u krčmi i kaže: Gorane, dođi ja ti kažem nešto. I kaže ti na uvo stvari koje treba da znaš. Kad ti deda na samrti kaže neke stvari, to ti eksplodira u svesti. To je znanje. Moja supruga, 3. put je pominjem, svako jutro ja siđem na doručak, svako jutro ona sedi u budističkoj koncentraciji i sluša BBC Radio 4. Zašto ona to radi? Zato što na BBC-u Radio 4 ima novinara koji su odlično plaćeni i odlično pametni i koji umeju da u toku noći, dok ti spavaš, saberu informacije i pretvore ih u saznanje. I ti ih slušaš kao što slušaš popa, kao što slušaš glumca koji je nešto shvatio i to što ti daje, to je stvar cela prožvakana, to važi. Tako da voleo bih da verujem, naravno da ima u tome i zablude, voleo bih da verujem da ono što radimo u našim jadnim pozorišnim životima, da šapćemo važne stvari ljudima na uvo. Naravno su to glasovi vrlo tihi, to nije vikanje, to nije elektronski zvuk, to su šaptanja. Međutim, ubeđen sam da je šapat nekad daleko moćniji od vikanja. Kome šapćemo? Pa ne možemo mi stalno znati koji je rezultat onoga što smo radili. To se nikad ne zna. Ima jedna slavna grupa, američka underground grupa koja se zvala Velvet Underground, koja je 1967. godine snimila svoj prvi album. Album se prodao u 100 primjeraka. Legenda kaže da su tih 100 primjeraka kupili ljudi koji su svi osnovali svoje grupe. I čovjek uvek hoće da veruje da, ma znaš ta jedna predstava, ma nisam je video, čujem da se o tome priča. Sada još jedna samo stvar, znam da nas snima televizija i da to nije relevantno za naš prenos, ali volio bih da se zahvalim publici koja je ovdje iz kog razloga. Vrlo često mi se desi da dođem na čas i očekujem da bude svih ne znam koliko studenata, a bude 1 ili 2 ili 5. I ja rešim, ma ja ću sada vama da pričam kada ste vi 60.000. I nekako iznad glava ću vam pričati. Desilo mi se jedna smešna stvar i meni i Draganu Klajiću, mom pokojnom prijatelju, sjajnom teatrologu bivšem iz Beograda. Zvali su nas na Hamburški pozorišni festival u avgustu, ne znam koje to sve godine, i rekla mi je Gabi Nauman, koja je tada vodila ovaj festival, pitala me je: Gorane, daj napiši neki esej o tome, o Balkanu. Taj Balkan više uopšte nije seksi, taj vaš Balkan. Da. Ja sam se tako uzrujao zbog toga što mi je ona rekla, da sam seo i napisao sam jedan dugačak esej o tome da li Balkan više nije seksi. I toliko mi je bilo bitno da ja dođem sada i da Gabi i svima njima pročitam ja to, sad ću ja sam se spremao za bitku. Došao sam na Hamburški festival, to je bilo pre predstave, isto kao večeras. Padala je kiša, ni jednog čoveka nije bilo da dođe i da to sluša. Jedino što me je utešilo je da je Dragan Klajić rekao da i njemu niko nije došao. Tako da ispada da sam ja napisao taj moj esej jadni, to je objavljeno svugde. To je objavljeno po celom svetu. Dakle, niti ta Gabi, kome sam ja privatno namenio ovaj moj obračun sa njom, nikoga nije bilo da ja to njima pročitam. Pa sam morao sam posle da tražim po drugim ovim. Eto, to se desi nama, javnim radnicima. Recite, u Odisej, tu dramu ste napisali po narudžbi. Odisej je veliko orkestralan rad koji pruža mnogo mogućnosti i ideja.
Sigurno ste u glavi imali oluju ideja. Kakve su vam bile mogućnosti i kako ste se na kraju odlučili za svoju interpretaciju? Ma prijatelju moj, ja sam imao puno muka s tim materijalom. Mene je Aca Popovski, moj bivši student, zvao: Gorane, ajmo da radimo Odiseja. I naravno, mene taj materijal rajca zbog toga što se ove godine navršava 20 godina od godine kad su počeli ti jadni ratovi i kad sam počeo da putujem. I isto onoliko godina koliko je Odiseju trebalo da zatvori taj krug posle Troje i posle njegovih putovanja. I ja sam mislio da Aca Popovski od mene traži scenariju za predstavu, odnosno dramatizaciju Homerovog materijala. I ja sam, kažem sebi, super, kažem, honorar nije uopšte velik, ja ću njima napisati dramatizaciju i idem kući. I ja sam uredno zaista napisao dramatizaciju, vrlo sam prilježno radio, ali nisam pisao komad. Ja sam pisao dramatizaciju Homera. I ubacio sam 5-6 svojih scenica malih. I ja to lepo pošaljem Aci i kažem, ovo je gotovo, idemo dalje, ja ću sad da radim nešto drugo. Aca se javlja, kaže, sve je, kaže, ovo super, ali ovo je, kaže, prva verzija. Ja kažem, ma kakva prva verzija, Aco, ovo sam ti ja spremio. Ma kaže, ovo nije komad, ja sam mislio, pa kažem, jesi ti meni rekao da hoćeš komad? Ja sam mislio da će to biti nekakva, konačno i materijal koji nije baziran na rečima previše. Nekako sam mislio da će to nekako drugačije ispasti. Ambijentalna predstava, malo plesa, malo Homera, ništa. Ne može to tako. I onda je producent iz Gavele, naš prijatelj Stazić, rekao, ma gaže Gorane, ajde ti, ovih 6 scena koje imaš, to je nama zanimljivije nego ostatak materijala. Tako da je trebalo vratiti se sada ponovo i razrađivati dalje celu stvar. Vrlo sam zanimljive lektire čitao baveći se tim materijalom. Recimo, ima gomila knjiga koju je napisao neki psihijatar koji se bavio traumama američkih vojnika koji su se vraćali iz Vijetnama. Odisej u Vijetnamu se zove jedna knjiga, jedna studija o tim traumatičnim stanjima povratka. Međutim, onda su se naravno ove aždaje od glumaca bacili na materijal. Ono što je Aca smislio je bilo nemoguća jedna pozicija. Šta je nemoguće u toj poziciji bilo? On je radio po razni, on je radio u Beogradu, radio je u Zagrebu, u Novom Sadu, sa aždajama od glumcima. I onda je on smislio sebi u glavi, kaže, ja ću uzeti ovih 10 sjajnih ovih aždaja i staviti ih u moj cirkus i ja ću biti njihov dirigent. Međutim, kad lavovi dođu kod krotitelja, oni svi imaju svoju strašnu glad i svoju potrebu i svoju ideju o tome kako taj cirkus treba da izgleda. Tako da, Boga mi, nije bilo lako iskoristiti ogromnu energiju od 10 genijalnih glumaca, ja to ne kažem bez promišljanja. Zaista, to je vrhunska predstava. Ja sam imao ogromnu sreću da sam te ljude, ne ja, nego da ih je Aca sakupio. Ali nije bilo lako raditi sa tim strašnim energijama. A koliko ste onda napisali verzija? Puno. Boga mi strašno puno. I recimo, to je bio materijal koji nikako da završiš. Jedna proba, druga proba, Aca se javlja na Skype-u uveče. To je neprestana borba sa materijalom. Međutim, moram priznati, s jedne strane je užasno napeto, a s druge strane čini mi se da u radu niti jedna stvar koju je Aca potražio nije bila netačna. To je intuicija vrhunska. A tu intuiciju su imali, to su glumci tražili od njega. Tako da su oni sa svojom nepogrešivom intuicijom ganjali celu stvar. I čini mi se da smo imali zanimljivu sreću da se to sklopilo, moglo je da se ne sklopi. A moj prijatelj Slobodan Unkovski kaže, Gorane, on je sada u penziji, jebem ti, moram da upotrebim tu reč. Kaže, celog života proizvodim avione. I napravio sam puno aviona i
dobar dio njih su poleteli. I kaže, osjećam se vrlo dobro, znam kako se prave krila i kako se šrafe avioni i znam koja treba brzina da bi avion poleteo. Međutim, kaže, nikad ne znam da li će poleteti ovog puta. Tako da, to su velike krize u kreativnom radu, ali i ne samo u kreativnom radu. Ta se kriza javi uvek kada pravim pirinač. Ja imam, nisam nikakav kuvar, ali kad stavim pirinač u rernu, uvek je velika magija da li će to da pokupi vlagu ili kad pravite hleb, da li će porasti. To su velike tajne i misterije. Već duže vreme učite i pripremate studente da pišu igre. Zapisali ste da je pisanje drama umjeće, ne umjetnost. Kako pripremate studente na taj posao? Pisanje drama jeste umetnost, ali to je nešto koje ja ne umem predavati. Ja ne znam umetnost predavati, a umeće znam. Jer recimo, ova je vrlo zanimljiva, kako se ovo kaže, fotelja. To je izrađeno vrlo zabavno i zanimljivo. Međutim, ja mogu kao kompletni početnik da prepoznam materijale. Ovo je dakle pliš, ovo je drvo. Tako da ono što mene zanima u muzici, ja naravno sam nepismen što se muzike tiče, ali u muzici postoje note. Na, 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 na. I znam da muzičari, početnici muzičari, moraju da rade solfeđio i moraju da nauče note. Isto kao i kuvar koji mora da nauči sačinke i sastojke hrane. Ja verujem da u dramaturgiji postoje isto 6 vrlo jednostavnih za učenje sastojaka. Vi morate kao dramski pisac 6 datosti obezbediti. Morate imati ko, kada, kako, zašto i tako dalje. Mislim, to su vam kao... Evripid je večerao, pretpostavljam, iste stvari koje ću ja večeras jesti, nadam se. Šta je hrana? Ili je meso, ili je voće, ili je povrće, ili je mleko, sir, ili voda. Ova je voda vrlo slična starogrčkoj vodi. Tako da, po toj liniji mene ne zanimaju recepti. Recepti se menjaju. Recepti se menjaju sa ogromnom brzinom i recepti su vrlo komplikovani za učenje i meni nezanimljivi. Ali me zanimaju osnovni sastojci. Koliko su studenti pripremljeni za vježbanje? Mislim, imaju... Znate šta, koliko su deca sa 6 godina pripremljeni da uče tablicu množenja? I da li ih neko pita? 5 puta 5, 5 puta 6, 5 puta 7, to je užasni drill. I ti ne kažeš detetu, to će tebi trebati za višu matematiku u gimnaziji, nego ovo se mora naučiti. Na potpuno isti način postoji tablica množenja, vrlo jednostavna. Recimo, tablica množenja, juče sam imao čas sa mojim studentima, govorili smo o problemu prostora. Dakle, vi morate napraviti izbor prostora ranije ili kasnije. Čak i ako taj prostor je prostor sna ili prostor koji kao kod Beketa, prostor nigde i tako dalje. Međutim, dao sam im vrlo prosti primjer jedan. A primjer je sljedeći. Ako Metro, Goldwyn i Mayer dođu sa koferima novca i pitaju nas ovdje sve, gospodo draga, mi smo napravili 37 filmova o Jamesu Bondu, molim vas da nam kažete jedno mesto, jednu lokaciju gdje James Bond još nije bio, da bismo to mogli staviti u film. Pa vi ćete početi da se znojite od uzbuđenja kad vidite koja je gomila novaca u pitanju, a treba rešiti to sada. Treba rešiti vrlo precizni problem gde James Bond može da ide, gde nije bio. Coca-Cola dođe i kaže treba nam 30 sekundi reklame, gde će to da se dešava. Pre 5-6 godina oni su imali genijalnu jednu reklamu. Jedna lopta je ispucana u Južnoj Americi, ona ide do Australije, od Australije ispucaju u Evropu i iz Evrope završi u Kini. Dakle, prostor je globalni svet. To je neko smislio. Izgrnuo je pare velike.
Dva momka koji se zove Vašavski, braća Vašavski, imali su 24 godine kada su smislili jedan prostor pre 5-6 godina u jednom ogromnom, vrlo popularnom filmu, prostor koji nikad nije bio prikazan na filmu ikada ranije. Taj prostor se zove digitalni prostor Matrixa. Svi smo gledali taj film i svi sada kažemo o da, ali je to trebalo smisliti. I ko sad trči da uzme pare iz banke? Oni, a ne mi koji smo to prepoznali. Oni su to skontali. Dakle, rešavanje ovih problema nije nikakva metafizika. Vi morate smestiti prostor kao reditelj, morate smestiti vašeg Hamleta u nekakav prostor. To su vrlo precizna pitanja rediteljska i dramaturška. Recite mi su neke stvari koje više, mislim da su neke razlike između studenata u Makedoniji i u Engleskoj. Nema nikakvih razlika, nema. Interesantno je da je tupost kod velikog broja 18-godišnjaka vrlo zanimljiva. I pitam se odakle ona dolazi. Dakle, ogroman broj mladih ljudi imaju strašno nasleđe mrtvih klišeja i stereotipova. Oni dolaze iz nekog mrtvog sveta. I vi mislite, pa mladi su, oni će imati nove ideje. Ne. Oni imaju strašne klišeje. I oni su naravno vrlo fleksibilni i umeju da te klišeje zbace ako ih upozorite na njih. Međutim, najveći broj mojih studenata se ponaša kao da nikad nisu gledali reklame na televiziji koji traju 30 sekundi i puni su surrealističkih rešenja, kao da nikad nisu gledali music TV spotove, gde je sloboda mišljenja i sloboda dramaturgije genijalna, nego se ponašaju kao da su izašli iz Ibsenovog teatra, gde dvoje ljudi treba sede u foteljama i da nešto pričaju. Dakle, prvi problem koji imam je taj da oni misle uglavnom da je sada drama nešto će ljudi pričati. Međutim, ja njima zabranjujem da koriste reči u prvom semestru. I sad me ti gledaš kao da je to nešto strašno. Dakle, ovako, reč, u Bibliji stoji da je reč sve iz fja, da je u početku bila reč. Međutim, u početku drame nije bila reč. U početku drame je jedan drugi materijal koji sa rečju, ne znam koji padež treba da upotrebim, nema veze. Charlie Chaplin je napisao 150 scenarija, a da niti jednu reč nije upotrebio. Tom i Jerry, 1000 epizoda bez i jedne izgovorene reči. 98% Hollywooda se bavi stvarima koje veze sa rečju nemaju. Vi možete izvaditi sve reči iz Romeo i Julije, iz Šekspira, iz najvećeg broja komada Šekspirovih, možete izbaciti kompletno reči i vama će ostati još u rukama materijal koji je strašno vitalan i koji se može postaviti na pozornici. U Romeo i Juliji će vam ostati ljubav, ostaće vam pevanje, ostaće vam mačevanje beskrajno, ostaće vam ubistva, ostaće vam trovanja. Ostane puno strašno dramskog materijala preizgovorene reči. I zadatak dramskog pisca, da ovo strašno šabloniziramo sada, je da upali kuću u kome se nalazi lik. A da li će lik da vrišti, bez reči dakle, da li će pevati opersku ariju, da li će u jamskom pentametru da govori veliki monolog o tome, šta me snađe, kakva ova vatra izlazi, da li će, to je za mene unutrašnji dizajn. To nije ništa bitno u stvari. Na početku Pulp Fictiona od slavnog filma Tarantina, umalo sam rekao Tarkovskog, ima jedna scena u kome dva glavna glumca razgovaraju totalno besmislen jedan razgovor o hamburgerima u Parizu. Ono što tu scenu pravi dramskom nije dijalog, nego to da ova dva tipa izgledaju kao ubice. Što se na kraju scene ispostavi da oni jesu. Jer na kraju scene oni otvore gepek i jedan pita drugoga, koliko kažeš da ih je tamo? Ovaj drugi kaže, pa i 5. Trebalo je da uzmemo skraćenu dvocevku.
to je kraj scene. Dakle, daleko je bitnije jednom rečju akcija. Ono što drama radi, akcija pokazuje radnju, a ne priča o njoj. Eto, sad sam sve što znam ispričao i bacio. To sam htio pitati, kako zamišljate budućnost teatra u digitalnoj dobi? Da li će ostati u zgradu? Ja sam malo prepričao o tome da se pozorište bavi tihim glasovima. Ima jedna neponovljiva strana pozorište. Imao sam priliku pre 7-8 godina, gledao sam Hamleta u Parizu od Petera Brooka. Igrao je jedan glumac, crnac, sjajan glumac. Ne sjećam se više imena. I gledao sam ga sa velike blizine. I vidio sam mu žile ovdje po rukama. I odjednom sam bio van lika i van pozorišta i rekao sam sebi, ovo je živ čovjek. Ovaj čovjek koji sada igra Hamleta, on će posle predstave piti vina i biti sa prijateljima i živ je. Ta živost pozorišta, ono što se na engleskom kaže immediacy, to je nešto koje je nezamenljivo, koje se ne može bilo kakvim digitaliziranjem zameniti. I naša potreba za tim je užasno velika. Naša potreba za pričama je užasno duboka. Ovo su naravno isto klišeji i stereotipi, ali isto onako kako pauk je predodređen da paučinu prede, mi smo ljudi zbog toga što pričamo priče. To je naša ljudskost. Naša ljudskost je u pričanju priča i u potrebi za pričama i u stalnim ispravljanjem priča. Priče su nam kao mape u džungli. Mi ne možemo bez priče da živimo. Ja se sjećam moje ćerke Jane koja je imala 2 godine kad sam joj čitao Crvenkapu. Ona je mene slušala, naravno da je bilo s jedne strane zabavno što joj tata priča priču, ali se tamo radilo o nekim stvarima koje su bitne za preživljavanje. Dakle, tamo postoji vuci koje mogu pojesti. Da li će se pojaviti kao Ujedinjene nacije na kraju neko da je izvadi iz stomaka vuka ili ne, to ja ne znam. Ali svakodnevno uši, zato i vesti gledamo, jer saznajemo priču. Dakle, on je otišao tamo, ma ne, on je fukara, on je sasvim drugačiji čovjek bio. Ima jedan skandal ogroman sada u Engleskoj, ne znam koliko to pratite. Jimmy Savile, jedan disk jockey koji je bio nacionalna veličina, svetac jedan televizijski, ispalo je da je on godinama svašta radio bolesnim dečacima i devojkama po bolnicama. Pa to je, ja to ne mogu smisliti. To je van moći moje male imaginacije. To su mitološki razmeri fukarluka i zla. Da, recite mi, imamo te metodološke i te razlike. Mislim, kako neko čovjek koji je normalan da postaje čudovište, jer su to, ne znam, mislite da su to neke stvari vanjske? Kako čovjek postaje čudovište? Ja sam o tome pisao jedan ceo komad koji se zove Bahantkinje. Ukrao sam ga od Evripida, naravno. Kad je počeo da se raspada svet na koji sam ja navikao početkom 90. godina, ja sam se pitao jedno pitanje, kažem, mora da su Grci napisali neki komad koji se bavi ovim problemom, mog raspada. I shvatio sam da naravno da jesu. Evripid, možda najveći genijalni pisac od svih, je napisao jedan komad koji se zove Bakhe, Bahantkinje. O čemu je taj komad? Taj komad jeste o Tebi, o gradu grčkom, gdje jednog dana dođe zli bog iracionalnog, bog ludila Dionis. I on naleti na jednog pametnog mladog čoveka koji je vođa Tebe, koji se zove Pentej. Pentej kaže, nećeš ti u ovaj grad, ja tu držim, ja sam pametan čovek i ja ne dozvoljavam zlu da uđe ovde. Naravno, pošto je Dionis vrlo zajeban bog,
on izludi Penteja na taj način što ga pošalje da gleda kako se žene skidaju po planinama, uključujući njegovu majku, koja je isto dovoljno izluđena da Penteju otkine glavu. I u toj priči Dionis, dakle bog ludila, dobije bitku protiv razuma i racionalnog. Jedini čovjek koji dođe da igra igre u slavu Dionisa je tebanski prorok Tiresije, koji se odmah svuče kao žena i odmah napravi karneval za Boga. Sjetio sam se moje pozicije iz ranih 70-ih godina. Ja sam bio pun sebe, imao sam dugu kosu i nisam tada bio ćelav. Bio sam prvi put u Londonu, kupio sam novi album Rolling Stonesa i bio sam zaista na vrhu sveta. Vratio sam se u Debar Malo, gdje je moj deda napravio kuću, i tamo sam naleteo na mog najstarijeg ujaka, Čičko Krume. Kupio sam u kutiju Rotmans cigareta, sjećam se i marke. I ja dajem cigarete mom Krumetu, a Krume me gleda, puši i kaže: "Ave, šo vika tamo, vojna će ima vojna?" Ja sam ovo naravno na debarmalskom sada rekao, moram vam premesti. Šta kažu tamo u velikom svetu, hoće biti rata? Ja sam Krumeta gledao iz moje perspektive 19-godišnjaka, hipi momka. Kažem Krume u sebi, kako si ti staromodan jedan čovjek. Pa kako ne znaš da je to sve završena stvar? To bure baruta, to više nema. Mi smo preplivali reku istorije, mi smo dotakli utopiju, dragi moj Krume. 30 godina kasnije, kad je moj svet počeo da se ruši, ja sam shvatio da je Krume, kao Tiresije, celog života igrao pred Bogom rata. Zašto? Zato što je preživeo Balkanske ratove, zato što je preživeo Prvi svjetski rat, zato što je preživeo Drugi svjetski rat. Ja sam samo čekao novi rat. I ispada da je moj ujak Krume imao daleko veći uvid u stanje stvari od mladog intelektualca koji se vratio iz Londona. I da je mladi intelektualac koji je dugo godina davao intervjue po jugoslovenskim KPGT glasilima i družio se sa pametnim ljudima i mislio da drži banku i da drži svet na svojim leđima, ispalo je da smo u stvari kao Pentej izgubili glavu pred naletom dionizijskih bahanalija. Ima jedno pitanje koje mi je ostalo neodgovoreno u glavi, a to je sljedeće. To sam pitao jutros jednog novinara. Zanima me, ovo je vrlo grubo jedno pitanje, zanima me kad bih se našao u poziciji da sa četom pijanih vojnika uđem u zapaljeno selo i naletim na 3 mlade devojke na koje nasrnu moji vojnici ili ljudi sa kojima sam ja. Da li ću ja moći sa njima? Znam da intelektualno ću imati strašnog otpora. Ne pitam ja sebe intelektualno, nego govorim o strasti i o dionizijskom ludilu. Jer ako je odgovor da, onda je to strašno porazno. Dok sam ja išao sa jednog seminara na drugi u 90. godinama i patio zbog ljudske sudbine, moji vršnjaci, 1000 ljudi su marširali na frontu i bili po tenkovima koje smo gledali na televiziji. Dakle, o takvim se relacijama tu radi. Što mislite da se vam desilo tada? Mislim, što se u ljudskom... Pa desilo se to što sam malo prepričao, da je Dionis ušao u Tebu. I recimo u tim godinama Makedonija je sebe zvala oaza na Mirot. Oaza mira. I mi smo dugo godina mislili da ćemo biti sasvim netaknuti od balkanske kaše. Međutim, naravno da ako igra mečka kod vašeg komšije,
ona uvek zalupa i na vaša vrata. Kako mislite da je budućnost na Balkanu? Dionis još uvijek... Znate šta, Dionis nije samo balkanska jedna stvar, Dionis je svetski bog. I fašizam nije počeo na Balkanu, konačno. Ja sam jutros čitao u avionu International Herald Tribune, to je list koji ne čitam često jer nemam prilike. Otvorio sam, na prvoj stranici se govori o raspadu Rumunjske. Da Rumunija više ne može da podnese, da ne postoji uslovi za demokratiju u Rumuniji. U tom istom članku se govori o tome da je Češka na ozbiljnom zastoju demokracije, da je Mađarska uveliko otišla van normalne pozicije što se demokratskih institucija tiče. Na trećoj strani je bio napis o tome da Flandrija hoće da se sasvim odcepi od francuskog dela, da se odcepi iz Belgije. Naravno da Škotska hoće da se odcepi iz Engleske i iz Velike Britanije. Naravno da Španija više uopšte nema novaca i naravno da je Grčka u kompletnom bankrotu. I to su dionizitske pozicije. To je, u Makedoniji kažu, samo meso doma došlo. To je zlo ti ulazi na velika vrata. Tako da problem sa demokratijom je to, ona je kao japanski fotokoper. Japanski fotokoper radi samo ako ga održavaš po vrlo preciznim performansima. On je vrlo nežna mašina. Ti ne možeš šrafciger zabiti moraš toner menjati, moraš ga čistiti i to su vrlo skupe igračke. Onog časa kad malo nešto iz tog komplikovanog mehanizma nestane, ode cela stvar do vraga. Tako da, znate šta, ja sam Balkanac i ja sam vrlo ponosan na Balkan. Naravno da on ima svojih komplikovanih strana, međutim, ja ne bih menjao Balkan vrlo lako, ni za što drugo. Iz kojih razloga? Iz tih razloga i sljedećih razloga. Ima jedna stvar koja me muči dugo godina, a to moram da spodelim sa vama u publici sada. I imam jedno test pitanja za vas. A to je sljedeće. U Evropi je 1000 godina postojao samo jedan jedini autoput. Samo jedan jedini put kojim se uopšte kretalo. Jedino kretanje je bilo po toj transverzali. Da li znate o kom ja to autoputu govorim? Super. Kako se taj put zvao? Put do Rima, odakle? A ne od bilo kuda. Nemojte vi, Makedoncite moji, da mi kažuvate svega. Dakle, radi se o rimskom putu koji se zvao Via Ignacija. To su Rimljani gradili. Šta je taj put 1000 godina povezivao? On je povezivao poznati svet. A poznati svet je bio između Rima i Konstantinopolja. Dakle, putovalo se iz Rima za Brindisi, iz Brindizija brodom do Drača, iz Drača do Ohrida i Bitolja, odnosno Herakleja, gde sam ja slučajno rođen, onda na Solun i Konstantinopolj. Dakle, 1000 godina moji preci su živjeli u Slavonskom Brodu, na transverzali Beograd-Zagreb. To vam je kao bratstvo jedinstvo, autoput. 1000 godina je moje područje bilo benzinska stanica. Tu se putovalo. Nije bilo gde da se drugde putuje. Ispalo je, međutim, da je iz različitih istorijskih razloga, ispalo je da se sada u Balkanu govori, ma to su brdovite, tamo se ne putuje više. To su na brdovitom Balkanu, neprolaznom. Molim lepo, kako neprolaznom kad je to najprolaznije bilo? Dakle, imam utisak, sad sam naravno vrlo pristrasan, ali šta s tim, imam pravo na to, imam utisak da je Atlantida bila Vizantija. Zašto? Zato što je iščezla bez traga. Ako ja sada krenem po Mariboru ili po Londonu da pitam, oprostite, šta je tačno Vizantija bila?
Dakle, carstvo koje je trajalo 1100 godina, to je tako otišlo pod tepih potisnuto, kao da ga nije bilo. Jedina reč koja je ostala u engleskom jeziku, reč Byzantine, znači nešto koje je podlo, nešto koje je pežorativno. Cela Vizantija se svela na jednu reč u engleskom rečniku. Međutim, kad vi dođete u moju Makedoniju, gdje god se okrenete, vama je Vizantija živa. Ti si mi rekao da si bio u Svetom Naumu ovog leta. Ja ti ne moram pričati o manastiru u Svetom Naumu koji je konačno građen u 9. veku. Tako da to me muči. Te disproporcije to su strašni klišeji, stereotipi koje se teško ruše, ali to su duge bitke. Eto to. Mislite da sad kad ste rekli da je Dionis luta po Europi i ta Bizantija što se srušila, Europa je sada moćna, mislite? Ja mislim da Europa polako postaje Teba. I vrlo je moderno biti dešperatan i biti pesimističan. To je, znate šta, ljudi daleko jednostavnije kupuju noćne more nego što kupuju snove. Snove nisu kurentni, a noćna mora, političari prodaju noćnu moru. Oni kažu, ako se ti ne paziš, oni će ući večeras u tvoju kuću da te zakolju. To se prodaje. To je efektno. Ima kod Leonarda Cohena jedna strašna rečenica u pesmi koja se zove The Future ili budućnost. I can see the future, brother, and it's murder. Užasna jedna rečenica. Ne znam da li da mi je prevedem. Vidim budućnost i ona je krvava. Međutim, klatna su velika u pitanju i mode su u pitanju. Znate šta, uvek je rat bio dobar za biznis. Nemojmo to zaboraviti. Kad god rikne bankrotira svet, kaže kako, dajmo se da razradimo. To je kao punjenje akumulatora u zimu, nažalost. Sećam se da je na časovima predvojničke obuke su kritikovali Hegela, koji je jednom rekao da je rat higijena čovečanstva. Ne daj Bože da je to tako. Ali predviđanje budućnosti je uvek zabavnije ako je distopijsko, ako je na strani kako se to zove, entropije. Jer strašno je to da sve vodi ka entropiji. Ja se probudim ujutro, a da sam nikakav. Zašto se nekad ne probudim da sam čio i da mi je kosa kako treba i da su mi oči i da su mi zubi čiste. Nego se probudim kao da sam u paklu bio. Dakle, nešto u meni teži ka entropiji. Da bih ja mogao da se uopšte civiliziram, malo ja moram pratiti zube, pa se nešto gledati, pa ići mislim, to je strašno, svakodnevna pažnja treba. Pa ova košulja, pa kako ću sada, pa cipele. Dakle, sa prirodom je to zajebano. U prirodi nema demokracije. I priroda nije tolerantna. Zabole prirodu za nas. Priroda je takva da je zimi -50. I priroda je takva da ti smrzneš. Priroda nije da tebi napravi parno kod kuće i elektrifikaciju. Prirodno stanje je jezivo stanje. Tako da težnja ka prirodnom je užasna. Težnja ka neprirodnom je pametna. Težnja ka civiliziranom, ka održavanju kućnog ulaza, imaš predsjednika kućnog ulaza i sad treba ko će se baviti ovim, a ko će se baviti onim. To su vrlo dosadne stvari. A mi često opusti se prirodno, neka ide stvar u materinu. I kad god opustimo se prirodno, onda odemo u materinu, da.
Recite mi, iseljeništvo, sad bi se samo još vratio još na iseljeništvo. U Europi je puno ljudi što žive u drugoj državi, gdje nisu bili rođeni. Kako vidite vi, mislim, treba da ih ljudi uzmu u sebe, kako vas doživljavaju, mislim, kako doživljavate vi? Znate šta, moja situacija je vrlo nezanimljiva i netipična. Ja sam otišao u Englesku poslije prvo sam bio oženjen dugo godina međutim ja sam znao engleski prije nego što sam sreo svoju suprugu. Ja sam s njom zato što sam znao engleski, ja sam to odabrao. Dakle, moj odabir tog jezika je imperijalni odabir. Ja sam otišao da Englezima prodajem dramaturgiju. Pa ja se osjećam kao imperijalista, tamo ja bolje engleski govorim od mojih komšija i ja sam čitao Šekspira, oni nisu. Dakle, ja ne radim u fabrici za šrafove, nego sam apsolutno kulturni imperijalista. Ja se osjećam kao da sam u ime makedonskog kralja zauzeo britanski prostor. Što je vrlo netipična situacija. Daleko je tipičnije kad imate ljude koji se muče na drugim nivoima pijace. Bavio sam se dugo ovim pitanjem, napisao sam ceo jedan komad koji se zove Tetovirane duše o jednom Makedoncu koji jedva čeka da ode od kuće, da bi stigao u Ameriku i on stigne u Ameriku i tamo zatekne pravu Makedoniju. Sačeka ga prava emigracija koja zna stvari o Makedoniji koju on uopšte nije sanjao. I on nauči Makedoniju tamo. Na potpuno isti način na koji, kad sam išao u Manchester na svoje studije u kasnim 70. godinama, kao dolazim iz zemlje marksizma i socijalizma, idem u Manchester i budem okružen ljudima koji svi Marksa pod miškom imaju. Sve neki trotskisti, neki marksisti, ljudi koji čitaju to i pitaju me šta ja o tome mislim. Ja ne mislim ništa, pošto nekako nije me tada zanimalo. Tako, uvek su to obratne proporcije. Tek posle njih sam morao, čekaj bre, ovi čitaju nešto koje bih ja trebala čitam. Ali čitati marksističku literaturu u marksističkoj zemlji, pa to je zabranjena stvar. To je kao kad čitaš Bibliju u hrišćanskoj zemlji. Šta ima da čitaš? Jel ti nešto ne veruješ ili šta? Šta ti proveravaš nas? Pa evo, mi smo popovi, mi ti kažemo šta sad nešto tražiš. Neki dokaz ili šta? To je sumnjivo. Sumnjivo je biti pravoslavan u bilo kom društvu. Treba ništa. Najbolji recept za dug život je moj stric Risto Stefanovski, slavni reditelj, direktor dramskog teatra, ima genijalnu rečenicu. Kaže, glava gore, tu pogledaj i zviždi. Dakle, gore glava, gledaš tupo kao poluidiot i niko ti ne može uzeti ništa za zlo. Ja u stvari nisam tu, vidite da me nema. Ne možete me optužiti ni za šta. I to su veliki sistemi preživljavanja. Drugi sistem preživljavanja je ne izbijati napred, ne zaostajati pozadi i ne praviti gužvu u sredini. Ali tako ne pišu dramski komadi. Nažalost, dramski komadi su uvek zajebancija i kazalište se uvek ili izbije napred, ili napravi gužvu u sredini, ili zaostane pozadi i stalno smo van strojevog koraka. A u vojsci su stalno govorili, ne troparaj. Dakle, nemoj da zaostaješ u koraku. Čini mi se da je draž kazališta u tome da pravimo, džeziramo muziku koju nam popovi pevaju. Kad kažem popovi, mislim na sve. I stalno kažem mojim studentima, 18 godina učite da budete dobri. Svi vas nešto grde, roditelji, policija, škola, popovi. Svi vas uče kako da budete dobri. Međutim, tako se ne pišu komadi. Drama se bavi zlom. Drama se od početka, od Eshila, bavi krvlju i mukom i nesrećom. I morate naučiti, kažem njima, you have to make trouble. I'm using my English again. Your primary job is to create trouble.
vaša prva stvar je da napravite sranje. Jer drama počinje onog časa kada ja uđem u sobu, publika je vidjela da sam stavio tu revolver i tu se sretnem Matijaža i kažem, zdravo Matijaž, kako si ti danas? Publika zna da će sad tu biti pampas. I to njih zanima moj revolver više nego naš razgovor, dragi moj. Evo, ja se vam zahvaljujem. Pa nije valjda da smo završili. Koliko je sati? 1 sat. Ja se vam zahvaljujem da ste nas posjetili u Mariboru. Sada bi predao ako ima neko iz publike. A, super. Izvolite. A ja? Hvala vam puno. Ma nemojte. Kako je Evropska unija do... Zato vas pitam, što baš, ja ne znam, u Jugoslaviji samo Andrić je dobio, a sad smo svi dobili iz Evropske. Pa ko to? Naš 500 miliona. Čestitam gospodu nagradu. A zašto smo mi to dobili? Za koji mir? Šta smo tačno mi to zaslužili? Meni to zvuči kao surrealistična poema. Niko me ništa nije pitao, ali ja hoću da vam to kažem. Kad sam bio dete, bila je jedna strašna navika kod ljudi u Makedoniji. Ne znam da li je to slučaj u Sloveniji. Ja bih izašao da se šetam sa mojim roditeljima, držim oca za jednu ruku i majku i izašao sam sa roditeljima, a razne komšije ili prijatelji koje ja ne znam, koji poznaju moji roditelji, oni se sagnu, pogledaju mi u oči i kažu, ovo ću morati na makedonskom da kažem, ti majka ti poveća sakaš ili tatko ti? Koga ti više voliš, mamu ili tatu? Mene je to pitanje strašno plašilo. Ma ko si ti da to mene pitaš? Zašto da ja sad treba da biram između mojih roditelja da bih tvoje pitanje odgovorio? Odakle je to pitanje proizilazilo, ja ne znam. Da li ste vi to uopšte u Sloveniji imali? A imate i vi to? Eto vidite. Ko zna zašto to pitanje dolazi kod mladih ljudi i tako ih traumatizira. Međutim, ne možete vi mene pitati da ponovo na kraju pomenem moju suprugu. Ja sam 350 godina u braku s njom. Ne možete vi mene pitati da li ti je sakaš ženati ili ne ja sakaš. Ja imam i da, i ne, i možda, i ovako, i onako. Ceo život s njom. Ne mogu ja svesti moj odnos sa mojim životom na vaše da ili ne pitanje. I to odbijam da uradim. I ta malodramska jednostavnost kojom nas političari manipuliraju, kojom nas mediji manipuliraju, kojima nas novinari manipuliraju često. Znači jesi ti tu ili si tamo? Ma dozvolite mi da imam i oca i majku i da mogu biti na više mesta kao foton, na više mesta jednovremeno. Zašto? Zato što hoću da sačuvam roditelja, oba roditelja i da sebe sačuvam između njih. Nikome to nije pitao, ali recimo da ste me pitali. Eto. Imaš koje pitanje? Ja se nadam da će neko od vas doći da gleda našu predstavu. Glumci su već spremni. Sonjička, naš slavni inspicijent. Koliko je sad sati, Sonja? 7. Puno vam hvala, dakle, na pažnji. John Lennon je na kraju posljednjeg albuma Beatlesa rekao, htio bih da se zahvalim u ime grupe i u svoje lično ime, nadam se da smo prošli na audiciji.